Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasano nga rod ang mabunag mo dayjay no dadadaal mo't gayam ti kariton mo, Felix? Sapay ado dayjay? At dati na panunot ka pa muspusan na inabakad. Repiram ti kariton mo? Saan? Anya nga rod? Abangak ti kariton ni Tata Melchor bakad. Ay nawaw! Imbes a repiram ti kariton mo? No ripirik pa ilaan, sigurado ang mabayagan ah. Ang mga no ipabunag ni Mrs. Riz iti sabali dagiti bunagag ko ma. Naimbag ano saan nga usaran ni Tata Melchor ti kariton na? Nadakamat na kanyak asaan pa nagtrabaho ita bakad. Tama di ka no tirik na na. Mabalin ko nga abangan iti may isang aldaw na dyan. Anya ti masapol mo, Felix? Abangak ko mati kariton mo, Tata Melchor. Saan mo nga usarin ita? Saan ka din? Wen, sa anak pa yung nagtrabaho itatama ditirik na. Abangak man pa'y karo, Tata. Isublik to yung malam. Ti kariton mo nga eh. Nadadahil, Tata. Saan pa natarimaan? Abangak mo't ti kariton mo, Tata. Saan ko buludan? Abangam, ngam itang aldaw lang ah. Uwin, di ka madangagan ka di. Isublik at agos no malpas ko ti paramid ni Mrs. Reyes. Manungay ti abang na, Tata. Oray 150 lang. Sige, itag ko ti abang no isublik ti kariton, Tata. Mabit lang nga ron. Na iruwar ko ti kariton nga abangam. Tsak makikita ti kariton mo, Melchor lakay. Pinabangan ni Felix, tinay. Ay nawaw, apay pailaan nga inpaabang mo ngay. Kasano no saan nga agsubli adagos? Di awan to ti usaram inton bigat. Isupay ati 150 nga abang na bakit. Si Kaki di mag. When isupay, agam kasanaw no maperday. Isubli na miladagos. Kita malakay, kagat-gatang laang day jay akariton. Uwang ka di bakit. Ay nawaw, kunaklakit di, ano insubli mo na ito yung kariton, Felix? Saan pa, bakit? Kat nurabiin. Apay ngamin ay apakibiyangam da ita. Isublim ata ang mga nausaran mo't ni Tata Melchor inton bigat. Itad mo mutla ang tiabang na nagsaritaan nyo tapno awan tiriri. Wan, madamdaman to. Apay ang madamdama pa'y laang. Inton kwan, malipatam tumanan. Ngunin, mapana ko. Tibayad di abang na ngay. Ada dito yun. Iton mo abuo. Di mo ibaga alukwam jay lakay. Nalakala ang ti 150 asingir na kan ka. Tata, isubli kong ti kariton mo. Agyaman ak launay, Tata, ha? Tingay bayad ti abang ang nagsaritaan sa Felix. Mabaling ka di nga inton sumarunulatan nga itag ko, Tata. Ay nawaw, apay ngay. At nga min ti emergency anang usarak iti kwartak, Tata. Sige, sige. Maramidak noompay ti kwartam. Ay na, agyaman ak launay, Tata, ha? Di ka madanagan ka di. Taitid ko ti nagsaritaan ta nga abang. Ay, apay akastoy tinagbanagan ti kariton mo, Melchor lakay. Apay ka di sinay bakit? Kitaam ti pilid na anay, Ha? na perdi matan. Na, huwag agpaisaw. Sigurado ani Felix ti nakadadaal iti dayta. Ay. Sinubraan na siguro ti ingkargana. Si Kamat,
Apay adi mo kinita idiin sublina. Rabi nga may nga insubli na bakit? Nagsip nga ito di makita di. Ay nawaw, aggastos ka manan. Saan na pa'y abinayadan kini ate 150 nga abang? Dinadail na pa'y tikaritong ko. Anya ti ko namlakay. Saan pa'y abinayadan ni Felix ti abang na? Ay, kuha bakit? Ti ko nam kanyak idirabi katintidnan. Pasensya kang bakit nagulbura mo tayo. Amo nga nga agong ka no maamwam asaan ko pa'y anasingin. At nakano nga ti emergency anang usaran na ito kwartana. Anya kalakit di mo lakay. Agulbod ka pa yan kanyak. Ada ka di ti asawam, nena. Saan pa'y anak kaawid ni Felix na natinay? Napanakikumboy. Ada ko man napatag nga ibagakken kwa na. Anya day tanana? Napirdi nga men ti pilit ti kariton a binulod na ni Tata Melchor. Sana pa'y nga inted ti abang a nagsaritaan da. Inbilin ko matkan kwa na abayadan na nana. San pa'y kano a nakabayad kuna ni Tata Melchor? Pasaritak to ni Felix inton agawid nana. No maipapan iti kariton a dinadaol na, ibagak amang tat iti pagpatarimaan ni Tata Melchor. Ay, huwin man tanay. Parikot may no anya manan ti usaran ni Tata Melchor no adda ti ipakumboy ti suki na. Mayat ti kumboy ita bakit? Nasayaat tapno adda ibayad mo iti kariton ni Tata Melchor a dinadaol mo. Kariton, Di ka man agar-aramid si ka Felix. si good day jay bakit? Ay nawaw! Saan nga umay ni Nana Tinay no awan parikot? Mapan ka ijay ayanda itamot laang. Itan niya kumaga po. Agraman ti abang ti kariton a binulod mo, di mo pa'y gayang binayadan? Itid kunto Ay talaga nga ulbud ka. Mapan ka iti ayanda Nana Tinay, itamot laang. Adaman sa lutsudak, kumare. Nakitam ka di, no pudno anadadaol ti kariton ni Tata Melchor, idi binulod nila kay ko. Sigurado nga idi sangwanan ti balayo tinangidalanan na. Mayat ba ti kariton idiin labas na mare? Nagis-istorya kami pay. Iso ang nakitak di kariton. Apay ka di aya mare? Wan ata ko na ni Nana Tinay a dinadaol ka no ni Felix. Ngam ni Felix, ilibak namat. Ay nawaw. Nalabit nga gululbod nila kay mo. Ay abmong ka di mare. Tay suki ni Tata Melchor di tamyanan. Ag-agawin nila kay mo. Kasano nga ag-agawon na, Mari Viola? Iso ti istorya ni Freda mare. Tay kanayon nga agpakumboy ka ni Tata Melchor. Anya? Na istorya na kanyak, idi may dito'y balay mare. Amom, na niya ti inistorya nila kay mo kankwana. Lakay ka no ni Tata Melchor. Dinan ka ba ulan ti agkumboy. Isuan nila kay mo kanulat tanti i-text da no adda ipabunag da mare. Ay, nawaw! Apay adagawid ka adagos, Melchor lakay. Awanan ti ipakumboy na kanyak tinay bakit? Ay nawaw, dagiti sukim ngay. Nilang Freda at taga-amyanan tinagpakumboy kanya bakit? Tinagduma asukik, awanan. Awanan. Anya ti kayat mo asawan, Melchor. Awanan bakit? Inagawan dito Felix. Anya. San lang at ikaritong ko ti pinerdina. Agraman ti kakaisuna pagbibiyagan ta. Huh? Talaga nga awan ba inday dya tao? Awan. Sana pa'y anabayadan dagiti rumbang abayadan na. Ay ta, agawan naman ang dagiti customer mau. Naragsak ka diti kastangar aramidem si ka Felix. Ay nawaw, anya man na ti basol ko king kanina bakit? Di ka man aging didi nga awan amom si ka? Anya man ti iso ayan. Apay mo't adadadaulam ni Tata Melchor kadagiti suki na? Koreksyon lang bakit? Saan ko apir-pirgin ni Tata Melchor kalagiti suki na? Basol ko aya, no sakti kayat da pagpakumbuyan.
Uray lakay ni Tata Melchor, kabaalan na pay mo, ti mangiduron iti kariton na. Aywan, malagip ko. Napan mo ka di kinita ti kariton na adinadaal mo? Saan pa'y bakit? Busy ak. Ul-budam jay lakay? Saan mo? Bakit? Talaga lang nga busy ak. Di mo ka di makita nga imadot isukik ita. Sa anak to pa yan ang makapag-ina na. Busy gayam ha? Kumusta kayon, Tata Melchor? Nasayat mo ilata, Viola. Inagaw ka numat ni Felix dagiti sigod ngagpapakumboy kada kayo, Tata. Huwag nga raw, nilangan Freda di tamyan ng tinabate. Ay, talaga naglaing day dyan agaramid iti istorya para laang iti kwarta, Tata. Siyaki din tinawanan iti suki. Ngam awan ti maramidan tayo na talaga magpiman alakayin na tao. Wen ngam saan mat anasayaat, amapan na kayo dadaulen, Tata. Kabaulan nyo pa'y mat timangidoron iti kariton nyo. No maripirto ti karitong kwa tinadahil na Felix, ilako kon. Agsapulak langin iti sabali at trabaho. No kasta, sana pa'y gayam abinayadan ti dinadaal na, Tata. Huwag nga raw, agraman abang nga nagsaritaan may awan pa'y. Idi pa'y napalabas alawas day, Tata. Huh? Nagrigad na kasarsarita, Viola. Ibagak tuman ka ni Marinena. Amangan no inulbudan manan nila kay na. Ay sikamat gayam ti lumabas iti paraangan mi mare. Wan mare, mapaanak man ni tayan na Tata Melchor. Mapan ko man bayadan ti dinadaal ni lakay ko akaritunda. Ay, nasaya at mata nalagip na mare. Imay ni Tata Melchor idi kalman. Kat nadakamat na saan pa'y anabayadan mare. Ay, siya akong tinagdesisyon mare. Anya? Kinisaya ko na ti kwarta nga iduldulin na. Ang mga no makaungat matken ka no maamuan na mare. Uray agungat, awan maaramidan na kumare. Sa bagay kabutag nakamat ti asawa mare. Aywan mare, padasan nak akalabanan. Agtugaw ka pa'y nena. Agyaman ak nana. Imayak, taumay ko itad ti abang ti kariton ni Tata Melchor abinulod ni lakay ko ide. Agraman ti pagpa-repair na iti pilid ang nadadaal. Itad kumatlaangan nana. Ay nawaw. Sobra mati kwarta nga yaw awat mo nena. Awatan nyo nana. Tapno mapatarimaan nyo ti kariton nyo. Iti kasta, kat saanan amarigatan ni Tata Melchor ang makikumboy. Ay na, agyaman naklaunay kan ka Kinapudno na. Plano may ti mangilako iti dayjay akariton. Apay nana. Madumat lang ang tisuki ni tatam. Wan ata inagaw mat ni Felix ngamen. Pudno mat piman din ako na ti asawam. Lakayan ni tatam Melchor. Wan ang kabaulan na pay mat ti mangidoron iti kariton nana. Talaga laang kit di adakas ti ugali dayjay a Felix nana. Di kayat na siguro katsuki na amin. Naragsak ka di ti kastangar aramidem Felix. Awalan ti customer ni Tata Melchor, gaputa inagaw mo mat aminan. Pangasim Di naksermonan ta na bambanluga ka nagbunag na Adupet isang ko nabunag. Kat? Sakpay lang itong ungtan na kita asukin ni Tata Melchor. Di pa nagkunada siguro ako. Isuda lang ti customer ko. Di kita makawawa mo na kita. Naperdikit di man ang ti karitong ko bakit. Ay, sinubraham siguro ti inkargam Apay nga nga inagawam jay lakay. Anya nga ita. Di mo matgayam kabaulan abunagan amin. Agraman ti kariton mo, nag-surrender mo tan. Sika ka di tinagkisay ti kwarta nga induling ko. One. Ay nawaw, nangusaram may. Kat, inbayad ko kada Tata Melchor. Anya. Kasano kat di kamot makalagip. Siya kung tinangtad Sobra mo tinted mo. Panunutom ti manungal daw asaan ang nakapagtrabaho ni Tata Melchor.
Panunutog ti manong nga aldaw nga inananusan na nga inusar ti napirdi akariton na. Anya ka laki di mo ito, bakit? Kasaladi ka mo, pampanuno man. Ay, di nakman bugka-bugkawan na kasta, Felix, ha? Suray, bakit? Suray. Itapay man ang nakataltal na kasi ka, Felix. Apay, aya. Magsakit ti bagbakik. Ay, nawaw. Kasanumot nga men, kat managing bubukod ka. Ti kayat mo, kat sukim amin at at tao di ti barangay tayo. Agraman lakay, agawampay. Bakit? Ilutin na man ah. Ay, saan nga ilo ti agas ti nasakit abagbagim? Yang arod nga eh. Di mo nga min bukudan ti pagsayaatan ibingayam ti padam a tao. Ha? Ibingayam ni Tata Melchor. Dinadaal mo lang nga rodon ti kariton na, agawan pa dagiti customer na. Di ka di makonkonsensya, ha? Ay niti masapol mo, Felix. Tata, umay ko kumasalud-sudan no awan ti aramidin niyo. Apay ko ma. Mapanta ko makikumboy, tata, no natarimaanan ti kariton niyo ah. Awanin ti karitong ko. Inlakaw, tawang mo tin pangusarak. At damat ti kariton ko, tata. Ipatarimaan ko lang ta iso taramatan ta niya. Saanan? Nakababayin making ka. Anya ko matipagbainan niyo, tata. Kahit ko ti makabawi ka ta kayo. Amo kadakis ti naaramidak iti kalabas, tata ha. Sa kapila ko ma, ta ikandak iti gundaway ang makabawi ka ta kayo. Limabas mat da Felix kan Tata Melchor iti paraangan mi itay Marinena. Napanda nakikumboy, mare. Wen nga rod mare, nakitak amayat ti kakatawan da mangidurduron iti kariton itay. Nagmayat man akitaan no kasjay da mare. Ay, nakonsensya mo't lang kadag iti dakas nga aramid na, mare. No kasta kanayon nila kay mo, mayat siguro mare. Amom ka di, mare? In pa-repair na pa iti kariton na, tapno adda kano ti aramatan da kini Tata Melchor. Talaga nagbalbaliwan nila kay mo, Marinena. Sapay la kumaa, tatuloy-tuloy matanday ta. Agawid tan, tata Melchor. Rumabiimot time. Ituloy tan tutagbuna ginton bigat. Dagasindak to pa rin ni Jay Balay Felix. Una, tata. Ibati tati kariton dito. Tama usar tumilang ginton bigat. Akong gayam. Magtitibi ngayon, tata. Ay nawaw. Sobra sama nato barok. Saan, tata? Sakto lang. Rumbang lang ang pagbingayan ta. Ngamin, agpada tamat ang nagtrabaho. Ay nawaw. Ang yaman aklaunay. Abarok. Ay na. May gatangak mo ilaang ninadam at na itigatas na. Nakaisang kapot anagawid lakay. Kastugang tirik na. No awan ti maagrabyado a tao, bakit? Kat, anya nga iti marikrik nam. Naglag ang tiliknak. Kinkasla sa anak napanog unay. Nasaya at ano kasta? Ay na. Amom ka di bakit? Kabayatan ti panangiduron mi kin ni Tata Melchor iti kariton ko. Kit kastaunay ti ragsak ko bakit? Tsak amo no abay. Kasta amot lang tinakuna ni Mari Viola kanyak. Mayat kano ti kakatawaan nyo kini Tata Melchor idilimabas kayo iti paraangan da. Itultuloy mo ti kasta lakay. Tumulong ka iti padam a tao agenggat kabailam. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. Tulungam kit di ida. Takasken ka, at kasapulan damat iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.